Yes, sesikhona sesiphakathi linjani hlabe izulu linjani kuzindanga zonke. Yes, mathelela mfana kanyoni ukhona apha la uhlezi sonke ubusuku kunjenje. Namhlanje siyalibingelela lapha elikhona ezindanga zonke zomhlaba. Thank you. Luhlelo ngisakhumbula. Achitha isikhathi siyabala ke evela ke kuNtobeko Mhlophe. Kunjani ngaka ke jakalami ngonyaka ka 2012 engilithandayo kakhulu ke ijakathiwa Marvelous Dube. Sathana lo Marvelous Dube kwaba kuhle wangithembisa izulu lomhlaba. Ngasuka ke ngazithwala hayi wahamba ngikhaya ngemva sokubana sengixotshelwe kuye ukubana ke sengimithi wabuya laba ngakibo babhadala idamage bacela lokho angaziyo bakhipha nje imadlana hayi kwabhalwa phansi bangijabulelo anti bakhe nehlobo zakhe zonke. Ngaze ngihamba ngihlala ngakithi ngiphinde ngibuyele ngakibo besihlala ke eLuveve 5 koBulawayo. Ngasuka lapho ke ngahelelwa ngathola ke esibhedlela ukuyabeletha. Nakho ke kuphuma umntwana omhlophe nke. Umntanami ke baba bazabe conti ke likhiwa wangasokhiwa umntanami ke ule albinism. Kuthiwana ke uMarvelous ngemva kokubeletha kumntwana wamama kawana esibhedlela kodwa ngambona ukuthi vele setshintshile. Waqalisa ungaqondakali ke waqalisa ukukhuluma ebantwini ukuthi asomntana wakhe angeke ngizibale into lezo zibhalele lapha eziningi lapha sihlobo sami ukuthi wayesithini umntwana lo wathuka lo mntwana wathuka lokuthi mina ukuthi ukhona ngalala so wami wayesinga uMarvelous khonapha ngakibo sesithola kukanti ke ubaba wakhe wayi right wakhuluma ukuthi vele abantu bale albinism ngakibo bakhona emoleni ke wangala kanjalo wanithethisa umntwana lo ke uyakhula thisa ke bhala nje selama landa ama 10 years sekhulile ke lo mntwana ngiyazikhulisela ke umntanami wala athi kufana laye ke Marvelous kunje ke kafunda kumbona lo mntwana anti bakhona bangitshintshela baqasa ukubuya izitori zokuthi ke mina ke vele ngangilala around lanqaba baba sazi wakhothama ngo2018 wayikhuluma ukuthi umntwana lo ngwaye kumele ke uMarvelous ke avume umntwana akulandaba thisa ngiyagcinela umntanami uyafunda uNkulunkulu uzamphathisa uNtobeko Mhlophe ngabule ndaba gcina ke lokho ophiwa uNkulunkulu hlobo sami ngicela ke nyezi ingoma engangitshela zona ubona ngangijabulisa ngangitshela ke ingoma ke enye ingoma ulandisi lapha ke uthanda uHouse uthanda ke uJoyous uthanda uLove Mama G mana ngutshele ke lakane enye ke ucele usigcebhezane babe sithi bekutheza sithi uthanda isigcebhezane uthi ulala around lamadoda asingoma isigcebhezane Ntobeko Mhlophe kunjani my sister asikhona emani kuthi nje singapha thiba bembiza isigcebhezane ngoba igqoke ezifitshane akekho nice man why It's the best.
my chance. Hear me long again. Wale bengivala pa elokishi. Mahlangana nabo my sister up by 3. But you two be plenty and silly. But again, well put you with plenty so ngati yes. As well as put many gaje. City want to the vibe. Sapika na pe vibe. Mahlangana amachita but give me belling in offside. Ngati kube no my chance. Abo sisu bamla badike pezani. Abo sisa babele babumana machita babele baya lapha ebabini enye. Bangishiya lapho ngikhathele hlezi ngiwane. Ngathi kubo stopere. Intobeka mhlophe khona lapho ke Marvelous Dube uthi uzela umntwana i-albinism ngakho ke angeke akufune khonokho wathi vele ke ngeke kwenze ngitsho kancane uthi athandane athathe umuntu lo mntwana ozele i-albinism awuhlobo sami uthiwa ngakibo kaMarvelous ubaba okhulume ngakhothana ukuthi vele hayi bakhona ke kuthi laba abantu abanjalo emulini yangikhona ngisakhumbula siyabonga nangu Teddy Muza kunjani Teddy Muza sisa ke mina nguTeddy Muza ngiyaziqhenya ngoyibo ngalokho engikho khona ngizakutshela enye into mina ngikhola abamuzi okubulawayo ngiyakwazi wena lani abantwana ngiyabazi kodwa mfuni bangazi sisa sibaningi lapha okubulawayo mina ke ngile jaha lami engilithandayo kuthiwa ngu-G esibongo sawo S ngiyamthanda ke lo muntu ke yintombi yami mina thisa I'm from gay family and I'm proud gay pride into yangikhona abantu kubulawa bazenze ngani ke kabayenzi lokho lapha ngiyenzela ukuthi bangangivictimize bengithethisa abantu kubulawa ngoba ngiyaziwa kakhulu kodwa abantu abakwazi ukuthi mina ngibhayi ngiyachaya ke omama njalo ke kodwa sesikhuluma iqiniso jaha lami lo ke ngiyamkholisa okudlula ngokwami ongakami uyakasolele ibehavior yami kodwa ke mina intombi yami le kumbe ngithi jaha lami leli ngiyalithanda kwamagama he is 26 I'm 38 and we are happily in love ngokuya kwesikhathi engixephele kwalomnyaka ngizazama ukuthi ngiyedivorce inkosikazi ngoba ngibona ukuthi mina I'm trapped in the wrong body so this person is meant for me indaba yaqasa ukubana ke ngezokusiba le feeling ngimbona kwenye indawo kathi vele ke la umuntu wangikhona ufuna lezi zinto so kathesi we are madly in love we are smitten I'm smitten with GS aha Ted khuzeka Ted hayi manje uthi inkosi labantwana ababili so you are making plans ubana to divorce why kawazi Mr. Musa hayi choice yakho ba angazi ukuthi kutheni kathi what's in this thing ngethi sikhanya amadoda onke amaningi sesiya khona ha be
angazi iBhayibheli uclear nje iBhayibheli alikuvumi. Kodwa not it doesn't believe in that Bible. Ikela ke nchake. Othi yena abaningi labo ngitshela amanye amabizo engiwazi lapha edrobheni. Engiwabonayo lapha ndoda, nyakwesaba. Nyakwesaba. Mana sikumnike into yakhe sithi kheke lakhe mnike. So ikheke lakhe ibackside. Tshedimusi. Kumnandi. Khona ngale chocolate factory. Kambe ngoba kaphela shanga lapha ke umnike Tshedimusi uyakhona ngale chocolate factory uthi kumnandi kakhulu chocolate factory odla ngezinandi sefuna uthi umama labantwana right now baba uyavunyelwa ukuthi trap in the wrong pot but yaswa ke yasiqhaza njani yaphakamela umama udala njani sitshintsha kade siyaphakamela indoda ngandlela abani kunzima lo yayiphakamela umama sitshintshe siyaphakamela ubaba. So asazi lapha ke kwenzakala asazi kodwa umuntu nxa evele ekhona ngale buye thi unkosikazi abantwana ababili usiyalanda indoda the back side ngoba ufuna ichocolate factory uthi unkosikazi uthi uyamdivorce mfokamuza asazi siyakwazi imember yeGFM nalithethisi kodwa ngisolo ukuthi umama siyabathiza kwendlela sabo sabe Jim ya samkelo Mtizwa unjani Sam bengisebenza ke Thabe ngisebenza ngi-domestic worker usisi womsebenzi Butchisa ngisebenze ngomnyaka ka-1994 kwaze kwafika ke u-98 kuthe lapha ngo-98 ngoba ngangifike ngisesemncane laphana waqalisa ke ubaba lapha ekhaya may his soul rest in peace kukhanya ke ubaba lo uyagula
wasukuma-ke ubaba lapha ekhaya waqalisa-ke ukungishela wangithanda lo baba sabe lokhu esisatshontshela-ke umama uthando lwatshisa lwavutha ngase ngimtshela ukuthi hhayi kathuze-ke unkosikazi wakhe omina ngoba unkosikazi wayehlala engishawuda wayesengidelela lo mama ehlala engishawuda everyday engibiza amagama esengibiza ubuchapha so into la ngijabulisanga kakhulu ngoba lo mbheda ayelala kuwo yiyo ngandilala kuwo lami nxa engekho ngoba bengutitsha kwesi sikolo lapho yasiqama kwenzakala-ke ubaba waxotsha-ke umama lwana behlukana sasuka thina sobabili sakwenye indlu sarenta wagcina sethekile indlu ngapha ngaseGwabalanda the kusuka lapha-ke umama lwana lapha beloja khona waqasa ukukhathazeka abantu baqala ngingamloya kodwa ngingamloyi kwase ubanjwe esibhedlela ukuthi-ke usetshaya i-stroke wagula kwesikhathi eside akahambanga ngoba ngamtshela umkami ukuthi ngavele ahambe esiyambona mina kwami la kuphelile sazala umntwana oyedwa-ke ongumfana umntwana wangikhona ngazigcinela abakhe lana kamama lana ngangafuni babuye endlini yami ngoba umama lana ngamfakela lo muthi so umama lana agcina sedlula ngabo-2001 kodwa-ke abantu babephoma uzisola umama lokuthi wayele into zakhe vele wazifela kwathi utshaya i-stroke samphinduka esibili yikukhothama wakhe manje ubaba la undijile-ke tshisa ngomnyaka 2016 into ekhona lapha yikuthi-ke kwaqalisa ukuthi sokubuya-ke lokho kuthiwa ngama-estate kulomunye waxholayo umfowabo ohamba wabhasa i-estate lesiya kwasokuqalisa ubuya abantwana labana abakamuyi ezele lo mama lwana wayokuqala into enhluphayo etshisa bangena njani indlu yathengwa yimi le ndoda yami indlu le ngiyomntanami kwaba ngumsindo ngendlela zamakhoti eZimbabwe lezabona babadiza kwahanjwa kwathiwa i-state abantwana bonke basidivide mina kanitshadanga laye so into le yangikhathaza kakhulu indlu le auctioniwe ngo-2019 ngahle ngazisukela sengilapha eSouth Africa umntanami uyakhulakhula laye kwathi uyaphiwa ishare yakhe waphiwa ishare encane kakhulu i-5,000 nengumnikazi wendlu ngiyakhala yimi usamukeli somtshizwa balo moya omubi abakobani balo moya omubi umfazi lwana wasuka bengelandlu lendoda yakhe mina yimi indlu yami lapha eSouth Africa ngiyabonga tshisa ngicela ujayeleze ingoma mama vele i-state vele-ke dathi kumele abantwana benefit angazi njalo kodwa ngangikwazi ukuthi kunjalo hayi madoda kodwa utshale-ke ingoma ethi Chomyam mathopula majalisa ngithuzele specifically ukuthi kutshale wena utshele nganomthando mama lwana ngoba ukhuluma ukuthi lale ngabangale ebuqaliseni Chomyam samukela umthiso Patricia Majalisa
Majalisa le kuchela ke ingoma esitshala usamukela umtiswa bese South Africa sekupholokazi khona ngale. Sikuhlelo ke ngisakhumbula ke lapha ke namhlanje. Ngolesihlanu maviki wonke ngalesi sikhathi ke. Siyabonga laba supportayo siyabonga siyacela uma ufuna uadvertise ufuna ukwenzani kulolu hlelo isikhathi sakuba nongene lathi siphathise phela yabona ngileja ke ledala labehlezi phambi kwami lapha kamele sibenzela amahhala madoda sure ebusuku nje every day lingasizani la sicela abafuna usiphathisa ke basiphathisa abanye ba promise abanye bathi bazakwenza lokho esimelele sizabona bakothi njengesizwe sabantu bakithi lesikhathi sokubana ke sisizaneni sincedisaneni enza kutshela khona ngalesi sikhathi namhlanje ikubana ke sokesikhathi ukuthi bakhangele izigaba zabo bakhangelela abantu bakibo abantwana bahlupheka abantu bayagula kulosizi lapho kwenzakalayo intandane azilamuntu ziyahawula zihlezi intandane azilakudla ngikhuluma nje abanye abadlanga ebusuku abantu badubeke engicelayo ke imuli yonke eZimbabwe lina kakhulu abantu umhlobo lo isikhathi leso ukuthi ke yebo kambe ungasacrifice ukuthi mana namhlanje nginganathi itiye engithenge restaurant i cup of coffee uthi ujikele lapha sihambe sincedisene abantu kumele bahambe ezibhedlela bagula ufuneka imali abantu uthi babona amadokotela consultant bafuna imali uyathola umuntu ehleze empilo 7-8 hours kumele ukuthi ubhadaliswe nalama bond ukuthi aregister umzali ugogo yabe ngelawo uthola ukuthi umuntu ugula endlini bedridden bagula kala mali operation uthola ukuthi abafowethu abanye bagula eSouth Africa eCape Town bafuna ubuye ekhaya abala mali nxa sicela ukuthi sizaneni what we are trying to do is asizenzeleni nasodwa asibeni njengamajuda ukuthi siyasukumela phezulu sizaneni labantu bakithi yebo ngashayina uphume ku Facebook uphume yonke into uthi wena uyakholisa cabanga ukuthi wena you got an opportunity or you are privileged ukuthi ube njalo uNkulunkulu wakubusisa cabangela omunye umuntu odubekileyo ngalesi sikhathi ohleziyo ngikhaya abangela lutho lapho bhoda khona kobulawayo indawo zokuhamba kuzo abantu bahlupheke abantu bagulelwa abantu bafela baswele lokwenza abanye baqilwa ngamakhampani bethatha amapholisa khona uthi hayi awubhadala ngweqisa 3 days asikunika imali yokulahla ihlobo sakho into esihlangana la lapha eZimbabwe kubuye ngapha nxa libabona abantu nje bekhona la yebo kambe bakhona abajabula lezimali zabo leli liso kodwa ke sesikhumqinise iningi labantu lihluphekile kulabantwana sebezala baba 13-14 years ngoba beswele labantwana abathengisa imizimba lapha eTown sikhuluma nje kathi esiphandle la kwesabeki 13 to 18-20 years khala abantwana abanye ama-graduates avele ema-university ngabala msebenzi sebegcina bezothengisa ukuthi bazama ukuthi baphile ihlobo zami asikhangelaneni bakithi sikhangelaneni sizameni ukuncedisana siyacela ngomsana wenkosi asizeni abantu bakithi nxa sibuya sicela ngengcebethu sizihlobo zakhe besicela liziphathise asikwenzeli lokho ukuthi sifuna ukujabulisa siphatha ukuthi sizama ukuncedisa laba abantu abadubekileyo laba bona abantu bakithi abadubekileyo siyacela update Mrs. Elvis Nyathi sesimanage lokwakha i2 rooms we taking pictures and showing you umama lapha ehlala khona sokumele phele sokumele ayihlale ekhaya ngikhuluma nje ngathi sosekhaya khona ngale akula lutho endlini yangikhona empty room there's nothing blanket yenzokuthi aphiwe nje izilutshwana ukuthi abembethele abantwana umkakhe wabulawa eSouth Africa ama-vigilante sesakhohlwa ngaye abantu bakithi siyacela siphathisene abantu bakithi kunje ngikhuluma nje semqandweni labantwana ekhaya sowuzanywa ukuthi kubaswe umlilo ukuthi balale begudumala abantwana bafunda kodwa umama uzathini akala lutho akula mali akula income kodwa sibesicela ukuthi la ndimcabangele siqoko imali ukudla ama-grocery sibe simnika umuntu wenkosi until she picks up ukuthi aqase la ukuthi azama ukuthi aphandele abantwana yithi isicelo sami nje nesihlobo zami njengabantu esizwana nayo sisenzeleni sisebenzele ndawonye siyacela ngomsa kaNkulunkulu siyacela siza abantu bakithi yekela sephambili ngohlelo ngisakhumbula Thabani kunjani Thabani Moyo uthi yena ngathena uba lipholisa iMorris Depot eHarare jisa ke train yakhona yayimbi besipunywa ngase ngicina ngisejikelwa ke kulezana ke kuthiwa i-riot i-Black Boots
sicela sembhiswe kobulawa uzosebenzela khona. Into eyanhluphayo ukubana ke kwakumele sisebenze-ke kobulawayo eBarberville Stadium udlala Highlanders. Kwakumele sipunye sibili abantu okuzwayo ngomnyaka ka-2002 sibatshala phana ngangibuya kodwa ke inhliziyo yami yaba buhlungu. Into engangiyenza ukuthi-ke ngagcina-ke mina ngenza ngani ngifuna ukuchaka umfana wanga sengishaya omunye umpholisa ngamlimaza kwamagama ngangishanga boma ngifuna ukutshela amanga ngamchanga boma sibili ngoba sagijima somunye umfana siyi-2 ngamkherita ufithi ngampunya too good wafika wakhuluma ukuthi utshaywa yimi hala ngathi utshaya ngabafana. Ngagcina-ke sengisuspendwe esipholiseni ngiyokugcina ngamphuma kwami ngitshaya phansi ngiseBotswana kwamanje but ngifuna ukutshela one thing ama-instructions avele ebantwini labana mavi libe careful abantu abalimaza bayatshaya but hayi mina ngakubonda umuntu lokana ngela ndaba ngangikutshela ukuthi-ke mina nguyahelenda oqotha umsebenzi ngahelenda mina ngahelenda so angila ndaba ngicela ungitshele-ke izingoma ezitshisayo ngangitshela uChama Uyabana kaMdungu ngajabula kakhulu I think utholele Chama Uyabana uMdungu wasilela. I'm back. Chama Uyabana. Hello Africa, I'm back. MDU is back. Y2K or not Y2K, MDU is back. Yemzala, Moshage, Moshage. Yemzala, Moshage, Moshage. Yemzala, Moshage, Moshage. Yemzala, Moshage, 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 thina lawalenzi shaya kwezekala umdumo chaplain sithi-ke Chama Uyabana siyabonga kakhulu olipholisa baba lapha nasipunywa ngompunya kodwa walile uthi awuzangipunya mntu
lutho miyabananga sakhumbula zama udinga ezinye izindala ukundopha incwadi ezinye izindala sakudala ukubalo sibona Cynthia Lunga kunjani Cynthia Lunga uthi ke chisa mina ngafika lapha eMzansi Africa ngomnyaka ka2006 hayi ngaba le mahlalisano wami ekhaya ke uJB sathandana hlala ke eGoli kodwa ubukhwele bangikhona bazi bangenza ukuthi ngicine ke ngimbaleke la wathi ke ngomnyaka ka2010 esikhathi se-World Cup ngoba lamavakashi eziningi ezabuyayo ngasungakhomba ke ngubhuti ke waseNigeria ababebhuke ilodge enganisebenza kuyo so ngesikhathi nxa songani sesichayisile ngihambuya sengijikeze ngwamakepesi ngiyengena erumini lakhe lo muntu wangithembisa lomhlaba engane yangithanda kakhulu ke esesele South Africa kasabuyelanga sakontinua sithandana wasenginika imali le wathi ke mina ngikhambe ngiyitshintsha ebhenki ngoba sefuna ukubuyela wathi ufuna ukubuyela eNigeria njalo ufuna ama-US dollars wanika ama-rands ayisithi ayi-50,000 ukuthi ngikhambe lawo ngitshintshe abantu kwangehlula omisiso sendala ukuthi hayi hambe tshintshe ebhenki kuba lula ukungena-ke ebhenki laphana ya usazokwenzakalaya kimi laphana funa ukukutshela amanga zahle zangikhalela ezankosi kwathiwa ngile fake money ngabuyela ngisiyadinga-ke uri kuthiwa nguri mNigeria khona wathi siyabuyela ngisiyadinga uri-ke lapha ehlala khona wayesesukile ngoba-ke amapholisa ayesemdinga samswela ngazama ufonela abangani bakhe le foni yakhe ingangeni ngihamba namapholisa batata bangivalela sazi ngagwetshwa 6 months phakathi ngahle ngalahlekelwa ngumsebenzi eloji yami asoze ngikhohle umnyaka lwana ka-2010 ngoNovember after World Cup eSouth Africa Nigeria lo lakathi esinyamzingela labe ngibona khona ngifuna ukubulala wangidlalisa lasimali yami yonke yomholo yayisingena kuye ngoba wayesifuna ungithengeleni ethi ngimnike imali abantwana bami balamba ekhaya balamba enxa yakhe esegwinye leyo mali inja yomuntu kamele ukuqala lokusisi cela kunjayele ke enye izingoma wena ke Thongo Cynthia Lunga Cynthia ekela sikutshayele ke ingoma eyankwalethi Lozi K cela kwakho Again.
Halalozi Kezi Jalege Cynthia Lunga Konale Cynthia Mzansi Afrika Ayethe Ntokazi Sakubula utsiye ku Joe Mkhwevu. Hello Joe Mkhwevu. Kunjani Joe Mkhwevu? Chisamna lami sengibhala ngapha ngaseKapa eCape Town. Mina ke ngisuka ke eBeitbridge. Khona phana ke livende elikhulu. Mkhwevu. Yibo Mkhwevu phela Mkhwevu la. Kunjani Mkhwevu? Uthi ke ngilapha ke ngasuka ngabuya ngazohlala ngapha ke eCape Town. Ngibuye lo mama wangakwami Thandana silomuzi wethu omuhle eBeitbridge sazosebenzela ngapha. Ngabuya mina uqala 3 months ngasezombiza. Wabuya wathola umsebenzi ongani ongcono kulo wami. Kodwa ke inkanuko zomzimba zangikhathaza. Ungixolele chisa ke amaXhosa amahle kakhulu. Angithi umfazi wami imuvi hayi ijawunda sibili awuyakhangeleka kodwa ngaso ngalingeka sengibona ke lapha ke hayi ikeving yangikhona baba izinqe zazivele ke zimbone sintuthu ngakhomisa ke untombi futhi okomabaso ngomthanda ke lo mntwana ntshontela ke umfazi wami hayi ngabona ukuthi lapha ke kunzima into ekhona ngcono nhle ngimithise umama nxa ibamba kubambe ka1 wagcina ezithwala ke umntana abantu hayi kade ngizithelile wabuya ke ngakhaya hamba labo malume bakhe umsindo waba lapho chisa ukuthi ngidlala ngengane yabo umama wami la ngapha angena phakathi wafuqwana kwaba lothuli umama wami ngase ngicina ngisithi ke kubo malume laba nyamthatha atshela ke unkosikazi ukuthi kachaye phansi nje ngahlala la ke lo mama sesukile endlini sengumfazi wami wazwabeletha hayi wathanda ukuthi ke umntwana sele 2 years umntwana wathanda ke into zakhe zamaphathi wabuyela ke ekujayiveni akakhuzekanga kuthe ngo2020 sesiqalisile icorona wanjela ukuthi yena akasakhoni somele sehlukane kodwa ke ucela ke half ezinto ezikhona ngala ngathi into lezi zithengwe yimi njalo nganthatha nemali yomfazi wami wavusa umsindo umntwana onzima yikuthathelwa ke impahla zami thisa ngizamla udingo etsotsi bangidla imali ngoba ngangifuna bazikhava impahla zami ngabhadala etsotsi ama-5,000 kodwa kwehlula ngasala nginquna umama akasamfuni athesi ngilomuze ekhaya umama uthi umuzi lwami esuthengi sehlukanisela imali phakathi yena ngibhaye out kambe indoda iyaphambanisa umandlo wami ngasafuni ukuthi sibelelane nxa ilalele kulolu hlelo ngithi chisa kukhulume laye aphambanisa kuyikuyengeka kodwa ke umfazi ngiyamthanda ngiyamfuna back yimi ke embala ke Joe Mkhwevu sobambe phansi Bruru usubambe phansi wadlalisa inhlanhla ulanda labo nondindwa awuphombuke eqela nje baba phombuke usuka nje uthi ungabona uyengwe isinqi hlanye uphambana ikhanda ngobona isinqi sana usazilani sithweleni khathesi sokuyini sonje so hayi mana ke ukuthi ke le ingoma yakho othe uyayifuna wathi ukutholele 1.5 ngeke ngambona ukhona nasi 1.5 splash
umthando wesplash lale sichaleke uJob Mkhwebu lokho ezincenga mandlo wakhe uthi buyelanani mama kungenza yini nxa buyelanani kodwa ngazi njalo uthi mama zangenze lutho wona uzoxhasela iXhosa leza kufike nini khona uzofundisa isifundo amaXhosa kukhanya abahlupha abantu Amanda Ncube njani mina ke ngikhulele kontuthi ziyathunqa koBulawayo ngazibamba ngintombazana ngikhula kwazi wathi nge-18th birthday yami ngaye ngabangani bami ke osami uSamantha labo Tendai ukubana ke sihambeni out into esenzayo sasesinathile John Dwan kathetho John Dwan ifeli John Dwan ngazuthi awolipha manzibizo lapha John Dwan ngazi sadakwa into engiyazi ukuthi ke salayithwa imota enye evela ke eGoli kulabafana ke abangu2 nasangu3 sahamba basigidisa sayale kubo paparazzi saphuma khona phana ke into ezakalayo sesihamba bahamba lathi kwenye indlu eNorthern ngafika khona phana ke basingenisa ejaradini emuva lapho basinathisa khona mo besibhumuza lembanje I remember ukuthi ngasizwa ipain I think I was violated on that day ngoba ngahle ngaqeda ubuntwana bami khona phana ngi one night stand ngale basi driver bafika basidropa endlini inhlanhla ide yangikhona ngathola vele ke umama emfeni ngakhipha isigqoko sana ngahle ngathela umna wami ukuthi njalo ikhanda ngalala ikulala kwami sikazi ke afterwards ngaqasa ukugula sizwa isisu esibuhlungu ngangichama kuchisa esikolo bangibisela ngoba ngase kulwa sisi kwathiwa ngiyengikhaya khona ukukhona umama ngitshengisa i-pregnancy test kwathiwa kula sisibuhlungu ngaqasa uzwa ngani senginuka ngaphansi ukusuka laphana ke umama sengisolela wangisa ke watholakala ukuthi nge-STD saza soze ngaba ukhohla lolu suku ngase kulezi izinto ngaphansi lapha ke mhlawumbe uNkulunkulu lamandla ngasila and sekilabantwana ababili lingathi ngiyagula ngiguli ngiyakwazi abantu bakwazi aqani ngiyagula ngiguli ngasila kwaphela lo mfana ke ngimazi namhlanje but I think it was through rapping utho njalo ke Amanda Ncube asazi ukuthi wayithathele kangaka ngene emotweni wasazile linjani ke thiba wasisi bethu cela ke ingoma lena ethi bambelela
love you waka, oh tumbelaka, oh sweetie waka, oh love you waka, oh honey waka, oh sweetie waka, oh tula tula, oh mamene, oh wanokota, oh sweetie waka. Tibambeleva isikhathi zabo James ngothokoza kwakunzima leso sikhathi kwakusemnandi mlaleli obambelela Amanda Ncubeke waphike ke STI swasile usila abantwana babili awukhulile kwakumnandi idake try don't run yakho le mana sibambeke James Chuma siyakubingelela unjani ngozivala ngawe uhlelo namhlanje James Chuma Oduketshisa ke ngihlangane le ntombi ebengithanda kwamagama engangibiza ukuthi Yellow Boy lo bekumnyaka ka2018 isikhathi ke yama Yellow Boy echisa lo mntwana baba uyachisa muhle kwamagama iproblem engaye ke echisa kwenza ukuthi mina la isehlukane mhla ka26 December 2018 ukubana ke during isikhathi sethu sothando umntana lo welomkhubo ukuthi ke emuva kwakhe ngapha engakwazi ukucontrola ngasikhathi nxa ngithi ngilala la abese suka sephunyuka umoya khipha umoya kambe umfazi uthanda ukhipha umoya athi ngiyaxolisa lisembhedeni nabele ke khipha umoya athi ngiyamxolisa even ngalalanga laye ngamtshela ukuthi umela kadle osihaqa nathi osihaqa adlela bontolwane aphozise lo mntwana nanti ibizo lakhe manje ibizo lakhe uzawuxolela Chuma muhle ngicela ukhangele uFacebook ibizo elithi umbone ukuthi muhle njani kodwa hayi ngendlela ampenta ngayo lo mntwana umlomkhuhlane so hayi wangikhipha ngoba lapha ngicha khona ngesikhathi ngijabule kakhulu wabheckleza phambi kwami put off asazi ukuthi umntwana lo ulani kwesikhathi kukhona kumhluphayo ngokwaloywa kumbe ingubhane ngiyakucela ke sisi zisize ukline umzimba ngoba uzabalekelwa amadoda suluze ke ijaha lakogolide ijaha lakoThuma elihle sengitholeke intombi right kakhulu ekwazi ukuthi nxa usiya ngale uhambe etoilet ayikhona ubheckleza yonke indawo madoda ay asazi njalo ukuthi kuyenzakala yini ukuthi umuntu engalela ukuthi njengedolobho la koBulawayo uchaye kubi ay
mana siyibone ke ingoma uceleza abaningana sisadinga ingoma ecelile siyibone singayithola yini angiboni Sanibonani balaleli igama lami nguNesi Sampofu ayisiyo le angiboni ingoma yakho zeza kudingela ke next time ucela ingoma I think nga Robert Top ingoma le ngabona nga Robert Top athi icelile mangiboni la angazi beyona Robbie ngale aseche baba wethu sesizolweni walihlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuza Bonga ke umathelela siyabonga kakhulu ke Klein nguRobbie lo Robert Dob kodwa ngase Czech Republic lesane bye bye anoma kunganini uNkulunkulu yapha awuyena phinde thathe ngoba masizalwa siyamthola amhlophe akodwa masisifa nangulanga lezo akufa awutheli akufa awusuthi udlula umalambani wengithi namhla kushona undaba kusasa kufa isidaba sesikale sajayela kodwa ubuhlungu uyabuletha ngoba uyindaba engasose shabalala siyazi sinamacala but Sobikimeni go down avele ngaboni nokuthi lafiso testa ingane lezi nsuku sifase sebancane umhlaba usijikele maybe sinamabhadi sikuphe ngamadolobha bacela kuwe siningi insuku eziningi njengasezulwini uyakhala umakhelwane siyabubulisa ihloko day by day sicela kuwe baba usiyazi sinamacala kodwa sicela usithethelele we pray every day njengensuku zokugcina njengoba kwatsho baba uzobuya njengesela sicela ungasijumi ngoba sama ukurepenta siningi insuku eziningi sizama ukuzimela but bear with us ilafi yasitesta